Sportski pozdrav, dragi naši prijatelji. Dobrodošli Zagrebačke sportske minute na YouTube kanalu Sportskog saveza grada Zagreba. Iznimna mi je čast u sljedećim minutama, zaista čast, jer kada si na vrhuncu, bili smo uz ovaj sport, a i sad kad više nisu toliko u fokusu javnosti, ostajemo i dalje uz ovaj sport. Riječ je o hokeju na ledu, iznimno popularnoj sportskoj grani, posebno u gradu Zagrebu, Sisku, ali sada su ipak Zagrebačke sportske minute i svi se sjećamo nekako sa sjetom onih vremena kada je dvorana 2, odnosno ledena dvorana Doma sportova bila dupkom puna i to više puta u toku tjedna, zahvaljujući klubu hokeja na ledu Medveščak koji je, eto tako, zarazio, odnosno povukao, ja bih rekao, iz naftalina onu emociju koja je negdje ostala u zaboravu, a taj Medveščak ju je otrgnuo i vratio u sadašnjost. No, opet je to postala jedna prošlost. Iznimna je čast predstaviti dva sjajna gosta iz hokeja na ledu. Mario Jurković, profesor, stručni tajnik Zagrebačkog saveza hokeja na ledu. Mario, hvala ti lijepa na vremenu. Hvala vama na pozivu. I Ivan Brenčun, jesam dobro rekao naglasak, Brenčun, član Medveščaka i član nacionalne seniorske selekcije. Ivane, kad sam ovo ispričao, otrgnuti zaborava, pa onda opet odlazak u nekakvu arhivu. Sjetate ulovi, a? Pa sigurno, sigurno. Lijepo se sjete onih vremena. Pa lijepo se sjete kad je počelo prije jedno 15 godina ponovo kad je to pokrenuto, ne? I onda kad je to je bio pokret? Pokret, da. Veliki pokret je to bio. Jedanput se opet napunile dvorane, opet je hokej u Zagrebu bio valjda sport broj 1 u tom trenutku. Tako da eto. Pa znaš šta ću vam reći? Sad, kako smo vidjeli, ja reagiram po inerciji Marija. Znamo se 100 godina. Sjećam se u ono vrijeme čelnici građanskog nogometnog kluba Dinamo, koji su već tada bili prisutni u Europi, bili su jedan od ponosa grada Zagreba, sportskih. Sjećam se da smo malo mi zezali sport nedjeljom ekipa, ekipu u Maksimiru upravo sa Medveščakom. Sad malo bilo znaš, ono kao, ne, nama to ne smeta, ali bili ste ekipa u ono vrijeme zaista za ponos, istinski ponos grada Zagreba, iz razloga toga što ono što sam rekao u jednom trenutku, po 2-3 utakmice su se znale tjedno održavati, to je bilo 7, 8, 9 tisuća ljudi, ne znam koliko se može tamo natiskati u ledenoj dvorani. To je bio jedan spektakl, event i druženje ne samo hokejaša i hokejaške obitelji, nego i mladih zagrebačkih obitelji. Pa to je bio prestiž doći na utakmice. Ajmo malo sanjati, vratiti se opet u ona lijepa vremena. A to je bilo period od 10 godina koje zasigurno ni mi hokejaši, a ni svi zaljubljenici u zagrebački i hrvatski sport neće to zaboraviti. Ne? Entuzijazam koji je tada pokrenut 2009. ulaskom u EBEL, nakon toga i KHL, pa ponovo povratak u EBEL, je nešto što ne može se zaboraviti. Jednostavno, cijele obitelji su išle na utakmicu, gostovanja po Austriji, čak odlazak i u onom periodu kada se igrao KHL. Ljudi su odlazili i u ruske gradove, nešto predivno, nešto što se nije do sada dešavalo na sportskim natjecanjima. Cijele obitelji su dolazile na utakmice, veselili su se, proživljavali su i lijepe i manje lijepe trenutke sa Medveščakom kroz te lige. Nikakvih incidenata, ono što je najvažnije, nije bilo na tim utakmicama, a popularnost hokeja na ledu ne treba ni posebno naglašavati. Jedan od najbržih kolektivnih sportova na svijetu. Atraktivnost tog sporta, ljepota tog sporta dala je svoj obol zagrebačkom sportu, a i Hrvatskoj, bih rekao. Ne. Ja bih rekao da prisnažim ovu tvoju činjenicu. Negdje u najbližem mome perimetru obiteljskome je obitelj koja je zaista sportska obitelj, a svi su bili košarkaši. I otac i majka, jeli? I njihove kćeri su zaljubljene u sport, možda manje u sportu, ali su bili košarkaši. Oni su u ono vrijeme kada je EBEL bio u igri, pa to se išlo po svim ovim zemljama iz okruženja, to su se uzimali
produženi godišnji odmori, odnosno produženi vikendi, pa godišnji odmori, pa se spajalo. Dakle, jedna ludnica koja je vladala i sad, ajde ovako da te, ono što bi te pitao, da smo se sreli negdje na kavi nakon 100 godina, Mario, kad prevrtiš film te euforije u hokeju na ledu u Hrvatskoj, to je bilo na nacionalnoj televiziji, se prenosilo prema priča, po Dalmaciji su se upalile televizije ne zato što su ljudi razumjeli hokej, nego su gledali taj spektakl. Kad gledaš, znamo da je hokej iz Ebela tražio zbog financija možda odlazak više, nadali su se ljudi koji su vodili klub da će taj KHL dati tu jednu dimenziju financijsku višu koju je Ebel nametnuo Medveščaku, jer rezultat je bio taj, igrači, što bolja ekipa i tako dalje. U toj nekom hodogramu, kad bi se čovjek sad malo vratio nazad, da tu sjedi Damir Gojanović i ona ekipa, koji je trenutak bio preloman da možda ta priča danas bi možda bila još uvijek u igri, da se nije napravio možda pogrešan korak. Kažem pogrešan korak koji je možda bio uvjetovan, da se baš moralo napraviti tako. Pa, meni je teško s te pozicije odgovoriti na ovo pitanje, Ante, zato što nisam bio usko vezan uz financije tog kluba. Na kraju krajeva to je jedna dimenzija koja je prevladala prvenstvo Hrvatske, međunarodnu ligu koju smo do tada igrali sa Slovenijom i još nekim susjednim zemljama. Sigurno da entuzijasti kao što je bio Damir Gojanović i nekolicina ljudi oko njega su htjeli napraviti nešto za naš sport u Zagrebu i u Hrvatskoj. I pokretanjem odnosno ulaskom u Ebel ligu su vidjeli da su napravili veliku stvar. Koja je bila prekretnica? Ne, svi će kazati da KHL nije bio potreban, ali ja znam da je u tom trenutku se očekivalo da možda s tim iskorakom i taj financijski kolač će biti još bolji, ne zato što su ljudi bili lakomni, nego zato što je i Ebel bio financijski zahtjevan. Ja mislim da je to vrlo jednostavno. Sport živi od ljubitelja tog sporta i sporta općenito. Sport živi od tribina, od gledatelja, jasno, od reklama i tako dalje. Ono što je Medveščak postigao podignuši gledanost u Ebel ligi je bilo nešto nestvarno, uopće nezamislivo da će se to dogoditi u Zagrebu. Nakon te euforije 4-5 godina igranja u Ebelu, ni KHL nije bio nezainteresiran za takve stvari. To mi je jasno, ali neko će kazati da se ostalo u Ebelu ne bi možda cijeli projekt krahirao, ali mi ne možemo znati zašto je, možda je neko i uvjetovao u datom trenutku. Upravo sam zato na početku rekao, teško mi je o tome govoriti jer nisam bio usko vezan u te pregovore, niti ali okej, Mario, tu smo sad gdje jesmo, znam da je teško to kazati, ali šta bi bilo kad ja bih rekao da je i najnegativnija refleksija bilo koje ideje i poteza popločana dobrim namjerama u početku. Pa čovjek jednostavno ne znaš gdje ćeš pogriješiti, ali ja sam siguran da se nije radilo o lakomnosti, da se nije tražilo dolar više, nego jednostavno su se matematički gledali neke stvari, ali je činjenica da je odlaskom Medveščaka u KHL, pa kad odeš 2000 km udaljeno od Zagreba, nekako se ta možda intima ovog prostora i naših ljudi koji su često odlazili Mađarska, Austrija, Italija i tako dalje, da se izgubila. Ali okej. Gdje smo danas sa Medveščakom, konkretno Medveščakom, Novi Zagreb, Admiral Ledena dvorana. Nova dvorana, da. Nova dvorana, dom, ja bih rekao, tako prije nego dvorana. Di smo tu, trenutno smo u regionalnoj ligi koju igramo klubovi Hrvatska, Srbija i Slovenija. I to smo sad od kad je zapravo, od kad je korona prestala biti zapravo, od kad se ponovo se moglo vratiti nazad, smo u toj regionalnoj ligi, u njoj se natječemo i zajedno u isto vrijeme i prvenstvom Hrvatske i ide se polako. Ko je još od naših klubova, ili Zagreb? Zagreb i Mladost su još u IHL ligi i Sisak je u Alpskoj ligi koji je napravio taj korak opet prema tom
profesionalizmu. Aha, znači ako sam dobro razumio, Sisak trenutno igra rang više u nekakvoj Tako kvalitetnoj je. ligi. On igra, ajmo reći da je to drugi rang Ebela. Ebela. Stepenica ispod Ebela, da. Šta se onda to dogodilo sa Siskom? Dvorana? Pa da, Sisak je dobio dvoranu. Uvjeti? Uvjete je dobio. Krenuli su tu priču prije, prošle godine su prvi put igrali ligu, krenuli su to sa hrvatskim igračima i par stranaca, mislim da s 5 stranaca, a liga je tako koncipirana da je to zapravo razvojna liga za mlade igrače. I otvorilo im se, uzeli su znači, te sve naše mlade reprezentativce i odigrali jednu, ja mislim, super sezonu kaj se toga tiče. I eto, to je to, ide se prema naprijed, kao sami hokej ide s tim prema naprijed. Hokej na ledu je najbrži kontaktni kolektivni sport, čisto da znate, kao olimpijski sport razvijen je naravno u cijelom svijetu i jedan je od najpopularnijih, prednjače naravno Kanada, Amerika, Rusija, Finska, Švedska, Češka, Slovačka, Švicarska, Japan, Njemačka, Danska, Norveška, Francuska, Mađarska, Austrija, Slovenija. Međunarodna federacija za hokej na ledu trenutno broji 84 članice, Hrvatska je punopravan član s vlastitim nacionalnim savezom. Član Hrvatske lige je i Zagrebački savez hokeja na ledu koji ima 10 članica, od kojih su 3 u sastavu natjecanja. Dakle, rekli smo Medvešćak, Mladost i Zagreb sa svim natjecateljskim kategorijama. Mario, gotovo u sustavu natjecanja 300 hokejaša. Znači, još uvijek imate bazu. Imamo bazu zato što je hokej na ledu, ponavljam, jedan od najatraktivnijih stvarno kolektivnih sportova, ne samo kod nas, nego i u svijetu. I primamo djecu u svim klubovima u razvojne škole hokeja sa već 4 godine. Djeca tu stječu sportske navike, razvijamo kod njih najosnovnije njihove sposobnosti koje i poslije, ako i ne ostanu u hokeju, odlaskom u neke druge sportove, im jako dobru bazu daje za bavljenje nekim drugim sportom. Iako nekako dojam je, kad razgovaram sa roditeljima i sa samim, ja bih rekao, tim novim regrutiranim sportašima, koji kad krenu, zaraze se vrlo brzo hokejom i teško izlaze iz njega. Je, zarazan je sport zato što prvo već u najmlađim kategorijama modificirana natjecanja su njima jako zanimljiva. Imamo jako puno putovanja s obzirom na uvjete u kojima živimo u Hrvatskoj što se tiče našeg sporta. Osuđeni smo na odlazak van granica Republike Hrvatske, što u našem okruženju, pa na kraju krajeva i u Kanadu i tako dalje, na nekakve turnire, pripreme i sve ostalo, i to je djeci normalno zanimljivo. Što više događanja imate, to im je zanimljivije, a onda i automatski i roditeljima. Mario Jurković, kolega sa Kineziološkog fakulteta, dakle stručni tajnik Zagrebačkog hokeja na ledu, profesor kineziologije u Olimpijskom odboru, trener hokeja na ledu, stručni voditelj programa usavršavanja za trenera hokeja na ledu pri Olimpijskom odboru Sportskog učilišta i Hrvatske HIK. Hrvatska, šta je skraćenica to? Hrvatski institut kineziologije. A to je, na institutu kineziologije se. Tako je, da. Fakultet je naš kineziološki pokrenuo to prije nekoliko godina. Osposobljavanje odraslih za trenere pojedinih sportova. Između ostalog smo napravili suradnju sa Kineziološkim fakultetom i uvrstili hokej na ledu. Sjajno. Mogućnost da se bivši igrači i bilo koji drugi dionici hokeja na ledu uključe u rad kao treneri hokeja na ledu. Ne? A sve imaš, ali imaš B trenersku licencu. Zašto nemaš A? Nakon mog diplomiranja na Kineziološkom fakultetu odlučio sam se još za jednu stepenicu više i 2 godine sam pohađao slovačku licencu, tu njihovu B, gdje smo imali privilegiju kolega Vlado Strbad i ja biti gore sa bivšim ekstraligašima koji su se odlučili za rad
kao treneri i s njima smo 2 godine slušali sva ta predavanja koja su bile potrebne. Naravno, zahvaljujući završetku Kineziološkog fakulteta, svi opći predmeti su nam gore priznati i završili smo tu B licencu koju svake godine smo morali i moramo obnavljati. Ivane, Hrvatska, kad govorimo o reprezentaciji, s obzirom da si dio nacionalne selekcije, natječe se na svjetskom prvenstvu u diviziji 2A u seniorskoj konkurenciji, u diviziji 2A u juniorskoj konkurenciji U20 smo, u diviziji 2A u mlađoj juniorskoj konkurenciji, dakle u 18, u diviziji 3A u ženskoj seniorskoj konkurenciji, te u diviziji 3 u mlađoj juniorskoj konkurenciji u 18. Daj mi reci, reprezentacija. Kad god se krene neko okupljanje, u diviziji smo 2A, je li to u stvari, ajde ovako da kažem, je li po tebi vrijednost naših igrača ekvivalent divizije 2A? Pa trenutno jesmo na toj razini. Inače smo mi na toj razini, evo ove godine smo igrali svjetsko prvenstvo 1B. Nažalost, bili smo zadnji, iako smo imali da je malo bilo sreće, to se moglo i opstati vjerojatno. Ali nam je realni razred hokeja nam je taj 2A. Plus što još sad Rusija, Belorusija ne mogu igrati, tako da je sve pomaknuto zapravo prema gore. Sve reprezentacije su za 2 mjesta više nego što bi inače bile. Tako da mislim da je realno da smo mi trenutno na toj razini. A što smo gledali sad ovo zadnje? Svjetsko prvenstvo, jel' da? Svjetsko prvenstvo, da. I kakav je bio dojam? Kako svjetsko prvenstvo su gledali u hokeju na ledu? Ja sam pratio neke utakmice, ne duže od 10 minuta, jer nogometna glava, znaš, ne mogu ja to sve poloviti. Odmah da budem malo kritičan, ali jesam više pogledao tih utakmica po jedno 10-15 minuta. Jesu li standardnih, ja bih rekao, favoriti svoje i odradili? Jesu. Litva je otišla sa prvog mjesta u gornju diviziju, znači u drugi razred svjetskog hokeja. Mi smo ispali, kažem da je bilo više sreće, možda bi i opstali bi. Igrali smo utakmice sa Kinom neriješeno, sa Litvom neriješeno koja je osvojila, igrali smo sa Španjolskom neriješeno, tako da je sve to tu negdje bilo, ali se vidi da su oni jednostavno stepenicu više od nas trenutno. Ok, ali dobro, ti se referirao na našu reprezentaciju. Isto sam na svjetsko prvenstvo u hokeju. Na elitnu diviziju. Aha, dobro. Pa ne. To je... Pričamo o najjačoj oboritoj ribi. Tako je. Pa bilo... Isto pitanje, dakle, je li bilo kakvih iznenađenja po tebi kao igraču? Pa definitivno iznenađenje da je Danska dobila Kanadu, to je nevjerovatno uopće da se desi, iako zanimljiva je činjenica da u zadnja 3 njihova ogleda je Danska 2 pobjede ima i 1 poraz, naravno prije tog ima, ne znam koliko poraza nisu dobili nikad, to je veliko iznenađenje jer je i Kanadi došao i Ian McKinnon i Crosby su bili ovdje na tom svjetskom prvenstvu i na kraju eto nisu uspjeli, išli su doma, tako da je to meni iznenađenje. Naravno, kad govorimo o našim najjačim ligama, NHL je najjača, onda ide KHL gdje je bio Medveščak i tako dalje, ali sad iz tog sna vratimo se u Javu. Mario, možda više nego za Ivan pitanja, iako smo dotakli stanje hokeja na ledu u Zagrebu u Hrvatskoj. Nešto smo malo spomenuli, ali ovako sad generalno. Pa stanje generalno što se tiče hokeja na ledu u gradu Zagrebu nije ni približno dobro, niti je približno dostatno za potrebe koje mi imamo. Zbog? Uvijek pitanje financije ću trenutno staviti na stranu, jer sredstava nikada dosta, ali ono što mi imamo najveći problem su objekti. Objekti u gradu Zagrebu za ledene sportove, od hokeja na ledu, klizanja, brzo klizanja, sinkronizirano klizanje i tako dalje, ni približno nisu dobri. Trenutno smo svjedoci obnove Doma sportova. Vjerujem i nadam se da će to u onom roku kojem je zakazano biti gotovo. Stanje klizališta Velesajam nikako nije zadovoljavajuće. Već 2 godine je to trebalo krenuti u rekonstrukciju, međutim još uvijek pada se na natječajima, javna nabava i tako dalje, bez obzira što su prije 2 godine u proračunu grada Zagreba osigurana sredstva za rekonstrukciju Velesajma. Šalata je u takvom stanju, vrlo dobro znate
u kakvom i jedini pozitivan element objekata je pokretanje privatno javno partnerstvo što je Medveščak Admiral napravio sa gradom Zagrebom i naravno i Sportskim savezom grada Zagreba. Otvaranje Ice doma, Admiral Ice doma u Utrinama. Nije čvrsti objekat, balon je, ali zasigurno veliki napredak u odnosu na stanje do sada. I naravno pozitivan je to efekat što je u Sisku izgrađena ledena dvorana. Ivan je tu već napomenuo da je prošle godine ulaskom u AHL podignuta jedna stepenica više hokeja na ledu u Hrvatskoj, ali u Zagrebu svakako bez još objekata u najavi jesu izgradnja i ledene dvorane u Dubravi u sklopu 12. gimnazije. Šalata bi se trebala renovirati svakako. Kada će to biti? Da. Da, samo mogu reći da i uzdahnut. Spomenuo si Sportski savez grada Zagreba. Koja je njegova uloga u razvoju i potporu hokeja na ledu? Pa moram priznati da, bez obzira što spadamo pod navodnicima u male sportove, Sportski savez grada Zagreba uvelike pomaže malim sportovima, pa tako i hokeju na ledu. Također su bili i u pregovorima prilikom izgradnje Admirala iz doma. Svaku našu akciju, da li se radi na klupskoj razini saveza, pa čak i šire, ono što je za dobrobit hrvatskog hokeja, Sportski savez uvijek daje jednu dimenziju više i podupire sve programe, sve lige, sva natjecanja koja mi provodimo kroz naša 3 muška zagrebačka kluba, pa i sad pokrenuo se taj ženski klub Dinamo Pantere, gdje i pokušavamo i na taj način podići i ženski hokej, ne samo u Zagrebu, nego i u Republici Hrvatskoj. I ovako za kraj, Mario, svi oni koji nas sad gledaju žele hokej, Zagreb, Medveščak, Mladost, gdje da se jave, kome se javiti? Sva 3 kluba, u sklopu sva 3 kluba djeluju škole hokeja na ledu. Sva 3 kluba rade vrlo, vrlo kvalitetno. Neka roditelji i djeca odluče koja im sredina najviše odgovara. U svakoj sredini rade stručni ljudi, entuzijasti koji se bore za ovaj sport, koji na sve moguće načine pokušavaju privući što veći broj novih članova, tako da ne bi izdvajao u ovom trenutku niti jedan klub. Neka to roditelji naprave i njihova djeca, a vjerujem da ćemo sa još većom masovnošću i podići hokej još na jednu stepenicu više. Možda jednoga dana i vratimo sve one ljude na tribine i da gledaju jedan kvalitetan hokej u gradu Zagrebu. Ivan Brenčun, naš seniorski reprezentativac, razmišljaš li ili sanjaš li ili jednostavno ne više putevima našega Rendulića? Pa ja više ne sanjam, naravno. Što sam godinu dana stariji od njega, ja sam već dolazim sad do zadnje godine igranja, tako da ne, ali ima li nekih onda koje ti vidiš da bi mogli pa ima, evo čekamo njegovim ludim putem od Diga nije bilo. Evo, Bruno Iđan je trenutno dobio, mislim i prihvatio tu ponudu koledža. Ko? Bruno Iđan. Spomenimo ga, dobro? Tako da on mislim da može tim putem, zapravo siguran sam da može, samo da ne bude ozljeda i to je to, da bi on mogao ići tim nekim ludim putem iz Hrvatske, otići visoko, napraviti veliku karijeru. Da. Gospodo, evo ga, zvuk sirene kaže da je vrijeme. Hvala vam lijepa na dolasku u Zagrebačke sportske minute. Progovorili smo o hokeju na ledu, sjetili se romantičnih vremena za koja se nadam da će doći vrlo brzo opet. Hvala lijepa. Hvala vam na pozivu. Evo ga, dragi prijatelji, to je to. Pratite nas i dalje na YouTube kanalu. Sve, ali apsolutno sve što se u Zagrebu događa na ovom kanalu možete pronaći, sebe vidjeti, ali i dati poruku drugima da odaberu sport i
da učinimo ovu naciju zdravijim. Idemo mi dalje.